Saliku Christedi Methapua. Christedi Methapua. Saliku Christedi Methapua. Christedi Methapua. Jesus.
lichi uko nyukeju purashoke utsakesu Jehovah Mozunu kutuleke Jesu Christa uko peter hakiliu zanu kenisedi Jado nyipu kereshonu kepekro keba peteke luseyawe Jado keresho kehu haunu enoli ketosenyo kire associate pastor nyipu diese japu tsusedua Zalinu uko tas keba baza kese eno nisakuo nudi zali kreta eno nito selie lijichu metsu keze zaliku mefese tsilitua zaliku mefese putibie zali kreta nye tsaya Begin
ke thodie ke pra enoli kresa kunyo chilie ke tholese ke weunu Dr. Vizo Khotuo solo ke tholese ke sao uko petela theja chase ke dio eno ke kolhutie zevitse dikon mu milife eno ni sedelie satse japu hakobu ke shesodi putise ledo Cheliko ku kripodi sere tefe buo nunu gere teta. Cheliko ku kripodi sere tefe buo nunu gere teta buo tsunu tsayu. Apfadi asiliye. Hey Jehovah, no apfadi asiliyete. Noe akeba kelie mu ashe kelie si. Noe ratsa nu anudosia. Noe a pichako mu azakechu prabaya, sidi no achapetesia. Hey Jehovah, ame nu dievolie kemonuri no si preya. Ashetzari adzatzari no ayalia, di njepie agi silyete. Hasi suko angotor surakrie akotsokelie femo. Ngropfekinu akirapo vota. Mori mhodze nunu atakirapo vota. Atigi kori no sunuba. Shonu azatsiliri no sunuba. Atike sos tsepliedi. Dzeke jake tela tokonu ludotashiri. Sunuzori njeto achata tuto. Sidi nje nzatsabu ateze tsalido. Awe keziu azepfelie mu akie amhu keziu zitato iari. Nlawe keziu rizimo tevari kinhemhe jezo. Nlawe keziri jezo tsela. Anukori ntotsese no ajovanu arhise. A ntseya ungo pidi atsekilela. Nhatose ungo dafumo asu situba. Kepe krenu no atsekeleki, kidzeke sunu menyo pidi atsekeleki, nkino arhiuri ke viewamo, atse apura tsatoke mono, mhiwe angu, alati soja press a getsako, vori mozolio tsunu, nlese daunu tubie predote. Hare kepenyofe, nuleko alapo maretor, sokopete kesakese, japie ke difetseshi, asoko pretioro, soko hotanyokikra, atoke shirki, anse baso. Kolisi ko tute se kusaku punu kerpo. Kolisi ko tute se kusaku punu kerpo. Putsigi zayu Krista no gelho kesa. Sala nye Krista zedi fi sheleta ro nye nu pie pesogi ukepenyo pe zatsa baketa Krista keba no bieko fe zolije. Nye nu pie Kidzenu ketio vieko lemon pesogi vieko lezo leje. Kequilamon nieko shewa di nye kehiro pie Krista ze ukepenyo fe kinu ke vie pie yote. Krista go nye kehiu zo mie hingu tse ke vorn nye ri boze mie hingu tse za ye tse tio. Sala nyeko kidzo no tsepu mengugo pier mesakemo kerio ha keshom kemengu mu keme hu suse terhuri rasho katse gozo hako ha peshe waliji ha hako ha la mi die zeya kemoko gi Ukepenya fe nufu voria. Nyeko ri kiedze vapu we mha soko medzi vorzo. Nye kelhusu sel huketyoki. Deri chewe nyeko mha hakopete kawalia. Tenu keme ye nufenu ye kelheketse miet tameleketse mu niet
个这木面木捏电的那面，这些个这点考完了，捏过和捏好的，的这些捏过的面，给为我说话木数还好个考完大字了，是的捏过的面，个啥次接了的，是的的面。So次个啥拉别还是努过次个啥会黑里呀？是说次个啥个里，so拉你是juda mnie，mu Greek mnie，z kere mnie，mu z reke mo mnie，uzo ke sho mnie，还是个mo mnie，灭跌个次mnie。只有灭跌次嘅冇咩差連好啲 ，David Christian 下不得有做冇下不得牛掉呀。cái nụ reba đi cái chat sẽ lido cái to cái masa cái ripo Jehovah cái krie ngu cái meje nte ja pette kola hi ko nzat se ya zapu zaye te che te ru pette khapie ntse ya we anipu no hi ko krie ga za kola hi ko babu do how hanuri cái se cái ngu di nrsho je hi ko nrsho ko bu mozunu lele ke se li che anipu no hi ko si ke zu zo no hi ko melu ke su thonu hi ko mhalle peteri siwe ke penyo fe hi ko nrsho ti ha no le ke se ke ngu ke le kem hi di hi ko mi pu po ke cha hi ko nrsho por hi ke kri ke cha se di mhozu no le be ani pu hi ko nrsho ko bu mhozu no li le ke se le ke to la no hi ko mi pu po ke cha rutsa ke sa sa ke le chi hi ko nu te se pie pi nu se le di hi ko bu nu ani pu ke tomu ro pfu no nrsho le di se gi se no te ja ke sangu ne mu ani pu nke di ke che no hi ko ya ni ke le me che le chi ke ben yo fe hi ko zi zo ke mo te mie hi ko ani pu ke phu ma me we de ni pu no nyu la no hi ko bu no mo zu no ke me sa me che le ge vi ke phu ma no hi ko ra ke le me che di je dori hi ko ni hi ko num nza che di le mo zu no ba ke le ha la pe je ke ben yo fe hi ko sa mo le ro hi ko tyo hi ko ke vi ke ko hi ko mhasi ma le pe le shi le ro hi ko ni me do che le gen ze hi ko ani pu hi ko ke la ke le ha hari no pie hi ko ke ha hari ni pu hi ko pe zwa le vi mo no hi ko ngu me shi di no hi ko me pu bu ke che me lu ke se se di nipu ni me do ke mom hale ho tuolero no su ko tsepe he ko terwadi he ko bunu nrasho ma to tsege tse ti ho ha zedi nte ja ke sangule mu nke pele ke lunu to ke he sa se ke le te ja be he ko tse no ja be he ko tsemu no he ko lanu do zhe ke se rasho ti ho hanu non tyo ma pe teri ke khagere pie me do ke viu ke mhetsedi ye ko bunu ani pu nza che nrasho di nteja ke sangu ke limetsedi che no japie ye ko ke hu krata tse ke thafe associate pastor tse che no kinu nu ke vor mhasi nke te pu te jape po tsedi bu bunu nke hu ta me nyopie ani pu nrasho no khasake le tse no ja ke seno ye ko nke tse tsali ko ri tsedi ye ko nu ye ko ni le we ye ko ke tse no ye ko ta ke se ye ko tsali kritanyer khaben pele ka sa sa ya we no ukru hi sedi bu no vor ke to ti ko nori no the ja pie
u nu ke sa ha se du bun za che du ke le chi che no ni pu ja pie ke tho ke ri die pradi ye ko ret ke sa ke sa ye ko he ke sa ye ko bunu si mu che ze le ke dola no ma si die zo ko pe ye ko ret ke sa zo ko lam pe je mu ani pu nza pu che ke sa ke ni la ke te je ka pien tsu sa ya we u ke lu kru is diu bunu ani pu tie nza pu nu u rie u ti zo tsu sa du ke le te ja ka sa kha se che ke benyo fe ye ko nre sho ma to tsu sa bo ke tu nu ye ko ke che za li ko ri tsu du di do tsu se le mo zu no be ani pu no ye ko bu nu nza che nre sho tu mo ke sho no ye ko he ke se ke mi di ye ko nre sho ha ko ha ke che nu nre sho ke do la do tsu se le mo zu no se ke de ha ko ha no ja pie mi pu po ke tsu tsu se di nre sho ma to ha ko ha bu nu nza tsu ke me ye ke liu tsu mu ani pu ye ko bu nu ha ko ha gi nu te ja ke sang mu ni pu pe nyo ko vor ke le te ja ke sa kha se che ke pe nyo fe po ti ho ha no ni pu po ri ke kri ke tsu no cha to cha lie tsu ke tha ko ri no kro kru hi se ke liu se le che ani pu ye ko ro shom ha to ho ha la ani pu dun ye ko ri mi ho ha la Mary munipu do zebe no ma thos ko pette ko mogi jas mu no u hie tsedi u message ke ba ko pette mogin te ja ke sa khas che ke benyo fe ba vo do ha wa no hie ko mo zenu ler ke lege mi di no hie ko la se mo ke sho no hie ko ke pele ke hunu hie ko kru hi sa se mo hie ko cha tha se ke to la no hie ko ke pa tha fe Pastor ke to seniori dodze se di no po dodze ke se ko po se di he ko modze no nza putse die he ko bu no po die ko gino ani pu ke pelle no ni pu to ke he se ke limit le che ma si ko si pe su sa ke le che die zeno lu se ke to he ko pe pi ke sa se ke le che ke pe nyo fe he ko re sho ma to ho hala he ko ke te je ka pien tse se ya ye ko ma tho tsa sa bo ke to pe te ko no mbu no ye ko mo tsa ke riu tse di ye ko cha tha mu ke be nyo fe nro sho no le ke le pe te ko no me lu ke su tho no ra tsa se di ye ko bu no ye ko do tsa ke sa sa ke le te ja ke sa be pe te tsa che di ma ha ko ha jisu krista ra ke le uzano ke kripu jehovan ki ke kro tha ja cha di amen je me lo so we amen. Chomo di urve hau cita dio Wekengu samotari lievi Tigir na hau nu zolie ke moche que já che luke zivira we ki zhe hanu kengu samota sori que me chemu tenu que shongri
给我拉列给丢，太吃路走吧，给我开路的给自由呢，你不过瑞拉达呀，给莫拉。为给可以拉里给罗拉，为给只哈努给我萨摩达索瑞，我的给努为给我拉普丢。你不过瑞拉达呀，给莫拉，为给可瑞拉里给罗拉，为给只哈努给我萨摩达索瑞。我的给努为给我拉普丢。ke thodie ke ter ke prati baledo je do perketo liro ke rikito tu te tenye kuso kere die no me fa die ke rikito tenye kere die no me fa die ke rikito tenye kere die no me fa die zedi uko zedi hatsuko Perigno Nico Peteri Mu Kiz Guketo Ke Ju Pera Mu Putsa Tsakef Kunyo Puye Ni Ke Kri Kri Peteru no Leta Uke Penyo Fe Puke Tuidi Se shie Jehovah putuo ki kau kawata. Kizu nu zu rekrie mimieta muru zukom ho razatuta. Zuko rekrie mimievo kizu tukom ho tu kere pengu sheta. Kizu gi ukeha ke hiro ke ni ke sheta. Siro ja kripo di hepengu zedi bata. Ibu jabye budigo prikilim hosa tena. Jem hakingu ke zeti balido jedo tefugo chalie tsisata. Hakingu lietaro eno ruko hezo shohu dikon buse nipu tejisido.
mà cái người cái li có sẽ đi cái bên nhau phơi thế gì li đó đi bên số thôi cái ba cái Christian chú cái mà sát thôi anh bu anh Jehovah cái Christian người cái mà gì cái khruat thế giáo của la thế 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 ru zapu zaiye pe thế se nzia we anh bu apo anh Jehovah no he của la mamor ke shopete ke se do zopie he ko zia ke tsukola ye ke theje se di mhojunu vorwe ke vi ke sro thejari nkinu vor bu ye se mo ke sho thethie vari bi he ke tsukola beje kisakini theja kolari ye thethetheru zapu za ye bete pie nzia we ni bu jido bavado hanuri nyonyoko nke kriesidi yepu sakiraka hoyori seller nki ni bunu sasate yepu yekobu hakwa hasedi nke dile thonu yepu zapunu matho potunu chvole ketola no nthe japie hakopete mosache di mahako yekala ke liye Yeshua Christ no tasoe amen je ke pesi ke tsatipie ke hunu ke thufa enoli ke ni he khonyo belho tsaya Jesu Krista ukela ke liozano ke ni se di nye ko ke lusia. Jitie krede ke hu va ke new message me fe soru ki se ba ke regi ke hu toje ke kielesa ke yesadio teri di soza hau krede tse pragobu leba di nyem hatho ke kri sevor ke hu ti hau ze ke sewa moro vi ke topie pesisia. Vor ke tu ja ke cha ke huza Jitie tenye jakere ponye ke hu maze baketu la ke penyofaki ke krochadio. Siro haza ke chake hushie maze hudo convener ko mu ko convener ko ke hu ke tu se ke krolasje ke chake hutili ro tevatie bapengu. Vor ke tu nipu zadu eno ke jake tu belho associate pastor nipu zaputsadio Bete kori soroba siro ke chatsabadi lavor ke penyo flore shoje ne ko pishe. ke tsenu za putsese ke to ke riu microfe ni chuko ke pethat se ke vorko mu ke niu ni chuko khwer japu hanibu ke she sodi putise le do Zali
这个到么子你找不给你不是么事的，他人呢阿姆阿这个他，你就你们个把他吃个碗儿没外个，把德国是呢，耶稣克萨萨说的，你个把德国给60位，不得给为后边，有个子拉的有个不，给包括的你不让不吃了为个子，对我给了啦，我个别你们别写，第几年不。给他发的一天年收入，接我给他弄，你就你们给不他吃个的啦，我个别菜，给不他发为啥对鸟出毛，给不他发你看鸟给人，没丢么给他，给不他发为了，我个来的啥个人，给到这比给了，不得个希望他没接受，但是。是细节，第几年不给他非得他年节啊就拿些那么，他可是 Institute Training 和比例的玩，我个这的，我个不啊亏的，给把他个到这，第几年不给他非得他年他节，给把他个到这，让都多不，别我给他呢，我给拼命，给他这个啥嘞？是的，是呢，给把他巴给了，啊，那个把，一个人里的，我给很多人个都只开始么，米克不发，我那么个把米不发，啥个人 ABCC 那个都只比赛了，后面就那些呢，我带领呢，可是个都只比拉赛了，是的，面些他给不。我个给他们你就给本来吃他，侬给可以玩儿。天给做我个面他给不，你不列出的的，你不进入里头，我给个卡瓦的玩儿里头的，可你不玩个谁那多？是些我给他们侬，听你面，给把他个都这别给了，我个面给了不？我给呀吃饭给我给可能对的，是个人我也吃的我给可三个多，西班牙。是些我给我呢，我给可没不，查出对的，是在网上对了这个做。天，我给把他还能来给了，我个啥回事？我能吃饭没事？我不过啦。我那么的，你不列出发的啊的节，一天收入，你不列头呢，不带我么的，你去你们给我他吃，写 ABCC license 标志的，你不列出，你光瑞啥吃 ，pastor 瑞吃，是的，啊不我个噻，你不列出发的啊对日子嘞，给得不然你不必须是，我个接下发的。我个给苦，我他在，他父母人，他你们人，我个给苦，我他在是吧？你去你们看看，别我个给你吃吃的，我学吃，我给苦三十，这个做哪里？我可不你们白写，我个不会个炒吃的，我个给苦300，克斯塔给我好吃百年，吃个么的，么天ministry 里吃个么的啥个子啦？所以，我们呢，我今日我没什么了呀。你不这边你个自己，你个啥时候，你不列吃的，你个给你投射，也不吃饭子了。你个白些好，可是啊，跳啊，孙女儿没给后呢，列他们个孙女儿的家说是，别说不是呀。你个白些嘛个干不呢，但是自己不得不搞了的，你个白些好。我
Ke pesi ke semhe di che do enoli ke to senyo kire ni pu di se ja pu se do je pu ti be pu se ya. Upete hakelu Jesu Christa zanu ke ni se di ni pu ke shunu ke pa ko ke ba pete ko ke lu se ya ke pe nyo fa die ke renu ni pu bu ja pye pete ko che ke sala se ke lie che thena ja pu me pu rom me ko tu te te tha honnu ja pu che ti pu ke che pu nu Satan ri no supushi ke che siba u ke penyo feri no supushi ke che sit tu baya mu sura bizo komo ke penyo fam hatoko pe teri no supushi ke che si prebaya iche popusha the ki jogi luke for the me ke kra pu supushi ke che potho posile modi uke luti upe vowa di ki juze ke khola de muthie zori theme ke kra po supushi ke cha utho usile modi luto zo theme ke kra we utho usi tule to di uke lugi utho uke lugi mu ki ju mhasi ko ginu fa khomu ke to zo ke cha me ke karini uko riche do ke zedino ha ha no utho ugeso ufake salasan na tawe no supoga mori a supoga ntho nke lu va chasaje ntho mpusaje idi me uge choliro uko peteri pori ke kri ke chno utho uze pu preslevi azasu akrozarosi aranasun nufor mori amhathosu seya a Krista me po mu hake medi theme ka kraze po the chse ya ke ja po tho pole thonu no me po ke chodi no supoga ike shiki a doctor me po mori a ke pa tha me po mori a lichi me po mori a ni pu le tho me po a la shake pra me po mu hake me ke choko ginu ke choke chdi hao ke la shya mu ke choke cha no supoga ikesha die hanue kella kesha diunu chu potu chu ke kra ikesha bama deriche do ukope tebu le pesu pede menyola sakenoche ukoke luwe ha hakope tekiri sukwa jakwa recreate thormu pocha jat thor ko kecha ukobusu lesson ukoe peteri uzaponi pre pocha victor thoke jivi sepie uzake pocha pressure deri ukoke lu hawe no ikecha uke lu hawe theza zakiyo poki pothau recreate thor ko de pocha sa thor ko kekla mona we uzawe thoke diwali vi theza ke kripo selidi we uza thoke diwali vi there is so ladi we themi ke kripo chada yama mori the doke khupuri chdi we u ripe te be ke diwa u mathori ke diwa u nanari ke diwa u ranari ke diwa di vo rana ke kripuri se to ta levi u krari ke diwa di we vo me ke krimi po nyonyori chto ta levi zo mo hakem heke cha ma uze ke khefa ke ba ko pette Beke dipe nyawalevi. There is a faladi we temeke kripo chadayama. No, nke lu, no ke to, no ke tu miwe, jerry nozo. No, ikecha nke lu, mahakwa vodi, nke lusu zedi, ke kefato ketsa kropozo. This ilira, hakipuri radiyakama, no ikecha su, kikecha potudaga. Ugo chewe chazunu fordi ukefa ke basco pe te khawadi utho o mohayo haginu we suposhi ke tsa pusutioro a themie a thenumie mori a thefumie a mhallelia a feri phaleya bhangulia a
ma ferisilia mori a anilia a ani morilia anurisholia anumeyirilia mo hakem hekecha ai hakem hekecha powe idi we utho okelu vacharis levi deri hakwe no ke thomo no hakwe no ke thomo zo uko ke luwe uke luke towe ma ko pe teki sukwa ja thermo pocha ja thor ko de ke krila muna ma ko e vodi no igecha uke lugi no po ma thocha tu ya ke ja propozo we uke lugi no ma ko ha pe te me thadi chu uni mo cha chu mu chu fe mu ike hakim heke chuko pette silie ke jala mu seke medino o jo orli o kelle ke medo o nusunu je mu hakim heke chuko petteri vodi o kelhu ginu pom hat thocha tu ya ke ja propozo mu hakoe puti pettenu rodi siza ya thiam ha o ke ni poze ke sedi a themi a ke ni puwe ithari Sodom ha uni ke mo poze ke seladi a themie a ke ni ke j themie pule irilata ya musla maha ko ha gino we utu u se suposhi ke chu putoro so va chatyo ke che mie ke krimie puli ke j we zori utu usile ke j da zodyo themie ke krawe utu ulle ke chnu mie ke krimie pose supo di puyashi skinu a themie sike chpule idilleri to ya mi a se de tho pech di puya sala a themie ke de tho powe mori mi a se a jo sho di puya sala a themie a jo vi pike mo powe idinu mi po se supo di pusashi skinu utho okelu vacha se to ya ke ja sike chme ke krarini deri oko che puke ke sa ha ko ha yo porigino no ke tho supushi ke tsu va chale ken zade puke se ke medi we ha ko pe tekiri recreate ha ko pe teki ja thor ko no we ha ko pe te modze to de no ba ke tsla nke lu bada ke chla no ma ha ko luki hakinu for di u ke lugi po ma tho chke to proposa this siliro no ke tho a ke tho o ke lu ke tho su sa ma ki ke chpodaga ki ke me tu ke chpoga supo tu daga o ko su stili ke to la se di o ke lu je theriet thono po se deunu la vomor shde musus nke lu kirapunu se dedaga no kirapunu se dega supo nchasdi bu pardaga mo pocha ki ke chapola nchasaga hacha se hakoha sit tu ke legino we utho ustile ke virbizo uko ke tholesonu nu ngule de uko themie thefuri thenuri uko themie mo themie ke luze hawe ke riki tholesonu uke penyofa iden jionu themie adam chekesa ha haginu sede ke penyofa jehova potho porino no themie chesa sala uko ke choke thao no supoga ikecha dia ha ke lat tu se ke tue ai uke penyofa jehova pocha pomhar pola potho porino no achekesa themie powe suza hasidie tu te kersuru kusuku dio no puketa jehova machekesa ko pete pocha poni di chesa themie kerezo zori ke meje ke to ti so japola edi po ma to pete ko pocha po purpose po ba pregeta ke to le shepu o mi pie nguli ya ke jakori o mi pie nguli ken zeke ko peteri pocha pola chasa cha kolosiko to te ponuri susa pusa musa to edi ke penyo fe potho po riu no themie cheke sa how hari pocha po purpose just seke cha pola pocha just seke cha poni to di potho uchasa mo pocha so ze themie cheke sa pocha ze
Temie bo ja hoyo ki jahonu ludino. Uke penyo fazedi ke perro. Poze ke krotho. Po jono tolie di po shiu lupie ki jono po ja puchesedi. Uke lu ki jahano uke lu tiu tsiki leshe. Po tu oze lavo po ke dino ke chache mu ke chache opo po zedi ludo ke tola. Po temie nchese atsese. Hawe uko pelu ke se chao. Uko e mie po shino no uchese. Susa uke penyo fa. Sela we utu usi tule ke tue. Utu uke lu hayo hagino fe. Per komo ketche ke basu gino sile kenzade. Deri we uke penyo fa. Uche ke su uke penyo fa. Si pe vi mie mo. Utu usi pe vi mie le ke tue suzo. Ke krila mona po riu no uche se ke tala. Uke penyo fa ke krie. Pue miengu me jeya. Pue dietoti. Pue me ke jovase ya. Pue me satsi. Mo hakem heketsa. Ke penyo fa ri hanono temye chese ke tala. So lano weri pom hedi me krie ke tsa dori silia. Dieto me todi lulien morke shori silia. Me ke jori valia. Unusunu jeri nilia, o matom hacha, o keleke medo, o feo die, o jo oro lipe, tenu, mesadi lumorgesho, o quesu silia. Kepenyo fam hato, ke kriko, yo pogiri, mahakoha yo puritomo. O kepenyo fe, o kopo, pojo, poriho no lusadi. Kepenyo fasa, hakem hewe, kechu lubie, kizuno, po represent sasa. Po riu lupie pe kie seket di po thua ja hoyo she uzela po ke dino voda ke to la u pe lupie ki ja honu sasa su chao la po u chse we deri ki daga ke puma ki ja honu vode mo ke puma lano temiewe po chake su u ke penyo fo riu no lu tili kenjede ke puma we temie ke lujorli o ke leke medo o matom hachko bie pe sho pe hu ke war bimo deri how ke pumai temie mu u ke penyo fe onye donu ke pe ro ke tsuri dathewa ke puma lanu mesatsi zo ke tsa u ke penyo fe jehova bu puma ke da temie nyo zedi po chasa tu leken jekata ke lu po chawa Mo temie bo kunye bo vodi o ke penyo fa ke me sa ke dichunu luliken jekata ke lusi ke chapo chawa rome ko tute soru kusuko me fe se no pukecha ke puma ja krai ke shezo edi o ke penyo fa dio thyo puswa de musu lanu chetsenu chekasa temio adam mo poginu luge for temie pete ke puma nu Peshewa Mo uko petiri adam yununu luke formie pre mutie uko ke ludzeu choke zonunu no supuga idike choke thahau ke lasutioro uko ae uke penyo fe Jehova po thupo rinunu chesedi ke pumanunu peshewa ke da temie bowe idi pumor shode Romeko to tetenye kusuku ker dio no pugecha. Polbu pusakecha. Uke penya fujoko, china tortozo. Deri apen seket toketa. Ke pumaulano asu chiliken zedaya. Mefe dio no. Temye heshe hero zapuho. Supunye keshe moho no ake lasutoga idipu. Kerikito. To take a new no, uke penyo fat, temyoki. So, zake zenhe, no shut up at dozo to her, idi pukesu, zlie, di geshe sever, temin yogi soa. Ugo tewe, geshe isoro, me bro, pogino, poke hates basamokeda, sukino ngu, musilia. Mususa, katotuzo, ugo te nguya kejawe, chomo shekeshe. Chemo sheketa uko sunguya. Deri ke pumaja kra ke she hawe. Suki susego mesi torgo de.
ke phuma ja khra ke show chemo ke show ki mesi thor ko de ke phuma ja khra ke show chemo ha buri ke shebo ze ke setu de muso uro furi pe shewa de ke krila mona suwe ubu o ke hero bo o ke penyo fakinu o chakhowa o dat thewa da ke chla ubu o ke penyo fazedi pro chasa to le kan jake cha ke lu po chwa de efesa ko tu the die mu pengu nungu ke le ke phuma jakra ke shesuwe o ke lu chpye ke zipo chwa da ke chpu pengu the thanu pu ke cha nye ko ke zinu toru ke zinu ru hu to de ru idi puma deri nye ko ke ziru si o ke lu ha chpye ke zi ke japo chwa ke shesuwe unu ke le nu le ko pete bie pe ziwa muso lanu o ke penyo fa de no pu ke sa ke penyo fa kha ke sa ke lu nu o ko ya de idi ke phuma ke show obu o ke penyo fa the ja chanu o ya de ke da po the ja chanu po the ja nu hu sali ken je ke da ke lu si ke che po chwa ke shi hawe o ro fa mi nie bie pe chewa sidi obu no o ke penyo fa hasi ko po die ke su ke le ko po o ke lu gi ma ke jat se ke to ha ko ha simo le ken je ke che po chwa ke shi hawe u chpye ke phumau die mie chwa sidi subu o ke lu ke khase to de ke phuma jakra ke shi hawe o ke penyo fa ke ripro les down no uza vawa de besi ke se me fu no pusa mu ke shi hawe ke cha che mu ke cha che u chke se o ke penyo fa kinu u chk khose da ke dio mi je how sever de u she zetwa ke cha che ke shi sever u she zetwa me jle ke lo te ze ke zi to te nu ke sho to si ke ze po sever de u ko ke lu zetwa siri u ke penyo fa cherry te mie nyogi po ke kriu re di da mo zo te mie we phuma uta zo ke phuma nu voda zo si zori u ke penyo fe terie tono po ki de po te mie nyo krishi cherry po sete de po te mie nyo krie ba zo po to po ri no chekelie te mie bu no ke phuma jakra ke shiu no ke cha che ke kanu voda jo je po ma ki puri su se po me dole kenza po su po rotor po su lanu po tho po nyo po ke ma sa thonyo jisu krista khasdi po ki jahanu vorde cruz ki no po jepe cruz di ke phuma su no o hralie ke phuma no o ke lalie o hralie mo ke chache ke sheja kra ke phuma ja kra sur ke shiori penwa sidi poe khila she ke liogino ke chache ke receiver di themenyo shet je chalasa sidi theme ke hupori ponyo krista pele ke le khebu pogino ke lu ke sapo ngule ke lu ke sapo ngulale mo ke lu ke sasuwe o gino o ke phomau vawa ke da ke lu ke sasuwe ke zisu no chpye chike dipye ke je ke japo chwa ke da ke lu suwe ngu ke me jin no ke la le ke da ke lu suwe ke chache ke shiu jese ke chache ke rinu pra ke da ke lu ke phumau die ke chen no o pa prisawadi o buchewe o ke penyo fathe ja chau no lulal le vi ke da ke penyo fathe ja ko pie o vie chedi lulal le vi ke da ke lu ke sahawe o bu o ke penyo faze ke ze vilie di poze ke perola le vi ke da ke lu kunye po la vodi o ke penyo fa ke dinu lule ke seswa ke ta ke lu ke krilamuna ke lu ke sahawe jisu krista ginu par mo krista ginu khapye u cheswa ta ke tsala ke lu ke sahawe galatia ko tu te ke nye kusko me fe no puisa ke tsa athie ri ki to ke ta
Amona anukeba Christazo idipukesha. As amodewe. Dere anukeba Christau to ludodewe idipukesha ke lususa. Efesa ko to te dia kusuku me fe dia no pukesha. Uke penyo fa Jehovah. Christa gino uchake sapye shetseno potyopo rino temye chakesa Chrisunus lasleda ke chapusa. Mosidi nipo dia honome to di pusakesno sala nieko chewe ke luke sapo no luda ke chalano ke luke sao joko sedi lulije idino nie gino pe shewa keda ke luke we joko Kawale sidi nie che sidi ludo keda ke luke ke sao joko sidi lusaje idi nipo dia ukipusha ke luke sao josa hakem heke choko ho ke chokori pothi potho po dio no pie ucha thasa ke choko ke thole sunungulie we Jesus Christa ke pele no for ke leki o ke luzeu pete cheke diwade o ke luke we zewe Adam ginu sede Sidi ke chachimu ke chachie ke shio ginu potelacha. Deri uke luke sao zewe Jisu Christa ginu sede sidi ke chachimu ke chachie ke ribie poshet zeta. Ke krilamuna we Christa pie uke lake liu u rake liu chile ke tashe uke penyo fe Jehovah pue ume hoke shiki uginu Adam temiu ngusamode. Dere ugino potoponyo Jisu Christa ngude. Christa urhaleta kechelano. John MacArthur kece japumye pue pudino. Oke penyo fe re rivo cruz gi ponyo Jisu Christa me hoke siki puo ngu. Dere chewe puo re rivo di me hoke siki potoponyo Jisu Christa ngude ikeche popusa. Ke penyo fe ki kem hedi po puto ponyo Jisu Christa me hoyashi po chewe so miusedi ke hupori Christa pele ke lekori me hodote Jisu ponyo po kreto musatuedi po pele ke lekori se ponyo nyo po kreto kodaja Johan keriu senuri pusha Potho ponyo gino uke dabie po vieke toko chile. Tiegi zugi temye pra huleke lo mike krato. There is ko epete uke penyo fenyo nyomo. Ki jogi ke toko pete uke penyo fe viemo. Ke penyo fe Jehovah vie chile ke tola mi kropo rebi ke dali ke chazo. Musuko Jisu Christa pele ke leko. Po pele ke le korobi ke dapie ponyo nyo chlecha pitor ke riu ke nyenuri pusa pue Christa ginu o ke phuma ko vawa di uburi ke mie thomie po chle da ke cha korinthe ko ke nyu pengu nuri su pusa Jisu Christa jiu pie u rale da ke chla o ko o ke penyo fa Jehovah mhojono mesa mu po ma ke re thokro po chede Nke luwe, Christa jiupie, raketla, oko mawe, Christa jiu sedi ketue. Uke penyo fe, potwa, ponyo Jisu Christa ginu, upe fepe viepie, ponyo nyo tonyo ko chile, adopt chile. Sidi mi kronyo ponyo nyola ponu me chatoya ke jatui, setue di, po Jehovah potwa, ukola. Ponyo nyokola pono mecha tochadino. Oke lupe teuno, oke rakere, oke ni unusho utafa upieke mesipe tenuri, potua okro hikoya, ura gua mu ura liro gratude. Oko Jisu Christa pelekelila, we uke penyo fe Jehovah ki kruno, tsapre popo, tsapre de we. Oko po kayemie ko, mienyo po kraka we ya ke jatwe, setwe di oko buri Jisu Christa ginu, teka hanu, oya nilie, sidino te kunye po, vodi ke penyo fe Jehovah ke di we doja, ke tole se oko kisu puso wade. Uke penyo fe Jehovah, teria tonori, po haulano, te mienyo chesha,
temie bo kunye po la fodi po ke dinu luto da ke to la pues su lanu temie nyo chasa mo su lanu po to po nyo Jesus Christa bo o rapie po vie ke thokro po chala sidi kunye po o zedi po ke dinu o po fodi ke chachie po ke dinu luto da ke to ke lu po chpie o ko chala so de we ki dere unu menne mu unika mo ki dere o hakesu onye pu Jehovah onye pu Jesus Christa pe jeshi ketsa uko tie susuri rokra pe su ke sala sage Christa la matoro we mie puri ke lutha honu la for ke liye zede po thua po khatsi be usunu thasa sidi upie upe telu flia po thua po khapie u thau thasa sidi ubu thewe po ginu we suposhi ke chu puli ke vi chasade no suposhi ke chu we Jesus Christa gi bade musu toidi the u ko ke cho ke thau no supoga idi ke choya ke ja hau no we suposhi ke chu su we ha ke kri ko yo po ginu re vacha mu ke las le kenja deri utsakesu u se supo di pusishi u ko su musur biza we hake kripod ginu re we u ke luki ke chuposhi ke su ke la ke su ngule kenza deri u ke penyo fadio u se supo di pusishi u ko su bizo ke tsala je do u ko die chaye khake su nu nie chke se khunu hulije idi uko die chaye khasa u chke se khunu hulije ikasa hanu we u chke su mie di lusamo we suposhi ketsa khunu lu mie le ke visa ke kramediano the more you live like your creator the more you become yourself suzo ke krilamuna uko por hinu no ke penyo first hinu no uch saketsala tie ke kre ke pele meko o ke penyo first hinu no uch sa there is sofaladi we ugi o ke tatsa yo pori tomode imotoza o ko e peteri ke pumanu no kraketa temie ke pumajiu ugi tode o ko e peteri o ke penyo fa zaye jono tsole mo ke tamie preda ke tsa romme ko tutese kusuku me fe seno o ko kipusa musala o ko tiewe Jesus Christa gi o ke pele o tezese di o ke penyo fa khiuno lule ke tola we ke penyo fa Christa gi o ke pele o tezese di no o ko ke sho satan se ke per se di lu o ke penyo fangu ke meju krono ke shoze di o ko ke per khedi lu ke ze ke lu po musulano we tsole mo ke ta pe tenuri o ke penyo fa Jehovah po ke khre ngu ke meje ke jasu no o ngu ke meje shiri ngu meje la so to zo o ko we o ke sho ke tatsa ke krani we o tatsa pu hule ke lo o tatsa ke krani ke thowe Deri o riu no ke penyo fa tsama o ke penyo fa riu no o chasa sala we o ke re o tatsa ha ko pe tesidi ke penyo fa pinu vor po mo jono vor le po pelele di we po jono thakele ki the ke khe ke pele me ko we o pieso ko fadi ke penyo fa mo jono ke vor ki po tho o tatsa o ke sho o tatsa thoso ko ginu po ke ko po ke ja po ke rekre ko pie pe si pe ngusada ya po za yu la u chasa ke tsala o tatsa no o pu pie shesadi ai hai ke che ke pe nyo fwe ke che po za yu pie pe si pe ngusaya ti o ko ke lu we nke lu a ke lu we ha te debo po ke koni mo po mare ke che ke lu po we we poti hate chepo Jesus Christa sheme ji di luvo ke tsno ki depo o to o propie Christa gi pogi sele yaga
Mori we poginu rito keda. Poginu ke par ke riu japumie chedi we ki depo lupe visi shi ke tsuri we uto fuke sasage. Satane ubu we supo tushi ke tsusa sinama bidi pwe donni chedi u seke chizya. Ke krilamuna we uto situle ke tanye we a hate depo a ke kuni mu amarewe ke cha we su situle ke tanye pwe makki puri upen no sale ke jada tu ke chla donni chedi u seke chi ubu uto le ke touch ke tsako u mori uto le pe vi ke tsako mori mi u se supo di puye shi ke tsako mori ke ti je ke pe thako mori uto gino me thadi si ke le ko mo ha ke me ke tsako pye u seke chi dino no se temye chu zomo no se ten tsu fu zomo idi u me ke thon no u ke vu fa tu ya deri u ko jewe u ke pe nyo fa u chke su u se supo di pusi ke tsa u ko jewe su sit tu le de noi u ke pe nyo fa jehova potho po rinu nu chke sa temye u bo u ke pe nyo fa kim he tu shi ke cho lupie pe ke sa tu di u chke sa ke lupo potho po za yu la u chsa potho u rapie po vie ke thoko chlie u ko se po khe ke fa thoko di pu u se ke dale ke ta ko idi pusha ke jovawa di mesa me thole ke ta ko idi pu u se po ma ke re thoko po thua pe vie ti pe po vie chele ke ta ko di pu mu u ko se po nyo ko po ka ye me ko idi puwe temie su tenu se fasa no mu awe we suposhi ke tsa su pe vie ti pe u vie chele ke o pi habie o tasunu ke defa thaledi o chke so we u se no hole no temie hai ke chpoe no we temie hawe idi pu ke sunu o chke so u se supodi pu ke pusashi ke tsa sunu lusage ke krilamuna we hakke krasazari teza ke krakraleri mori mi tu u se ke hupo di puya zori mo hake me ke tsa hake hupo chatha zori thela tonu we u ke penyo fa u chke su u se supo di pusashi ke tsa so ginu rabbi u nye thelao pe pido ke tsa la noi u ke penyo fa vie Krista jiobie nralede po pelele po jonunu husle di pom hedi thuleje so no ke tho mo ake tho we ke penyo fat de kola po peje ni po bu japie pete sa sa ke le tsuje Nipu die pumakere tsoko ginu pete teja ke sangu gilie pelewe nipu die kola nipu peshe mo ko ke petava pejewe je ke zedi tsali posa tsepe nipu tsele do tsali khu kresedi kenye putibie tsali kretanye tsaya
Chedo purhi ke kri ke tsunu japu tsekesa share hagi japu tsekesa ko shora ler nye banu badi nipu japu tsekesa pete pejewe nipu pu uko japu ke kri ke tse pete ginu zaye tsekilie tseje tela no uko ke zedi ke chatsile to chedo nipu die urat tsekilie ko se nipu tejesa uzofa u Kere korise nipu zekere tsile di uko ke hubu tikelie tsuduwe. Ke krie ke mesapo Jehova. No hiko tsekesa, no hiko seketuo teja ke kri ke tsukola npeshie. No jedori hiko krie hiko ngumeshe di. Hiko zelaler hiko buno mpinunu. Ke zedi njapu tsukelie kola ke teje piensia. Anipu shirdi hagi. No anipu heko zapeto sidi heko bushir njapu tsukili kope tela ke teji pientia no ngume jedi japi heko tsuche sira anipu heko ndieno sikili kimhe no heko kepu makola shesa heko hakili heko buthie nyonyo tsukili kite puri puma reshi heko bu anipu nzedi kepe roke tsunu nze kepe nyoti fdi nze potsedi Luto likito nongo meshedi jabi heko tsuche heko chedon pino lerketsa no puri ke kri ke tsunu heko rets ke sokola ke teje pientia heko japu pete ko bu mhodzunu lele ke tsile shoro heko anipu ke zedi heko tsofa heko kere heko pie korisedi pino lerwe no heko ke chari renadi heko tseke tefusa heko no tupelu sekele tsuche Heko jedon pinu lerke likola ke teje piensia. Heko haidi tu praketsano nke krie ngu ke mejobu. Heko pe teze tu ke lietseche di Jesu Christa heko hakili uzano chayawe. Jie helu hao ke koketano. Nipu Jesu Christa ngu ke meje, ke penyo fe ke krie, jiu ke mesaru fe kroto ke tsebu, jiri mu ke tsache hezetu ke liu tseche. Amen.